unsa gyoy unang itudlo kung mag-katekesis ta, unsay pinakaunang itudlo gyud ngadtos mga bata? Ang kusga, ang pagpanguros. Bitanaw na to, kamao na bamutanan manguros. Ready, go. Na hinay man kayo. Usba, ready, go. Nangasuko man sad mo. Bitaw, salamat kay kamao na mong manguros. Og unsa may kahulugan anang cross? Unsa may meaning anang cross? Ang cross, ang kahulugan, pag-antos. Ngano man? Kay niya ganitas kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nya kanang pag-antos, gamito na sa yawa, aron mahadlok na tang mosunod sa Ginoo. Mao na og mosunod dagay ta sa Ginoo, paantoson dayon ta. Magbinuotan ka dinhi sa kalibutan kay mosunod ka sa Ginoo, aawayon ka, bugal-bugalan ka. Nya mosunod sa kas Ginoo, motug-an gid kas tinuod, kulatahon ka. Kay ang gusto gyud sa kalibutan mamakak ta. Kinsa ninyo dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Kanang mamakak ba? Mamakak. Kinsa man? Ayaw ko kahadlok. Kinsay mamakak? Sige na. Ayaw ba nahadlok mo isas kamot? Oh. Congratulations sa ni Isa, atong pakpakan. Mahadlok kita usahay mo tugas tinuod kay ngano man uwaw. Ingon ko kinsay mamakak, wa gid ay ka pamakak. Wa jud ay nakapamakak kanang wa mo isas kamot, wa gid ay mo mamakak. Bisan pag kining gabrunda dire. Makak na sila, apil na ning nagsutana diya sa tubangan, mamakak mangyapon. Nya tug-an sa tinuod. Adto mo sa inyo, ingnon mo sa inyong mama, ang samandong, ikay nagkuha diri sa, ikay nagkuha sa akong 100 pesos, diri raman to, nawa man pagsuod nimo, ang saman, mutug-an ka, dili. Kung ikay nagkuha, tug-an, aron malubagan din na imong dunggan. Aron mapilpilan din na imong kamot, sakit ginoon. Pero kay nitug-an man kas tinuod, wa man ka mamakak, matud pa ni Kristo, mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang tao nga magsunod sa Ginoo, labi na gis pagtug-as tinuod, mahimo gina siyang magantos. Pero ang iyang pagantos, mahimong kalipay. Natagaan ta mog sampol ha. Elementary pa ko, bugo kay ko. Ako ginaangkonon, magsige lang kong kasiro, niyag pabasahon, hinay sa kay mo basa, pasuwaton, hinay kay mo suwat, akong gidawat ang akong pagkabugo. Moto pag high school na nako, magsige kog tuon. Hapit moabot og 12 oras ang akong pagtuon. Matog, tuon kog sugod, alas 5, alas 6 sa gabi, hangtod na mga alas 9. Matog dahin ko alas 9. Mata na sa kog alas 3 kaadlawon. Tuo na sa kog kutob alas 5. Nya manglaba pa ko ngadto sapa. Kaon adto dayo eskwelahan. Way mo hatod nako. Usahay maglakaw pa ko. Di man usay kadaghanan inig uli maglakaw kay wa nay pamliti. Mga duol 4 ka kilometro ang akong lakawon. Antos kayo, nya bugo pa gyud. Gidawat man akong bugo ko. Di sige kog tuon. Antos yung kog tuon, bahalaghang kay akong mata. Mata usay alas 2 kaadlawon, mata gyud kay magtuon kay bugo ra ba ko. Unsa may nahitabo? Pag first grading,
Naapil dayon ko top 10 sa among classroom. Na top number 3. Suna nga na. Nya, pag-graduate na ko high school, ako dayo'y 5th honor. Graduate ko with honor. 5th honor, nya ako pagyoy. Pagpak yun mo. 5th honor. Ako pagyoy wing commander sa CAT. Sikat kay ko ato. Abot mga itong mga unom kabuk akong uyab na pato. Ang uyab sa high school. Unya, pag college, nidawat yapong kong bugo ko. Kinahanglan gyud magtuon. Nakuha sa ko accounting, commerce accounting. Human sa ko, nasa ko'y honor, magna cum laude. Kay bugo man. Ang kontag bugo. Nakaroon, lingi ako no na imong tupad. Ing na bright ka. Ang tanda ko no. Kinsa din ninyo ang nakamemorize na sa I believe in God. Taas ang kamot. Waadagin mo nag-memorize di ay. Kinsa ninyo din ang kanabang ko ba? Mito ako. Kinsa nakamemorize ng mito ako. Taas kamot. Kinsa nakamemorize na sa amahan namo. Wow. Kinsay nakamemorize na sa Maghimaya ka Maria. Kinsay nakamemorize sa Maghimaya ka Rayna. Hail Holy Queen ba? Hail Holy Queen. Jotay na lang. Kinsay kamaunang mo ngadzi og rosaryo. Ngoban, wagin mo isa. Na siya. Mag-antos ta para sa Ginoo. Aron mahimong kalipay ang atong pag-antos. Pananglitan kamong mga anak, unsa may pag-antos nga makalipay ang pagtahod sa ginikanan. Mag-antos juga na kay kung mutahod ka sa imong ginikanan, gusto unta kang magduwa, ingnon ka sa imong ginikanan, panglaba, panglimpyo. Biyaan ang duwa, biyaan ang computer, biyaan ang cellphone, kay mutahod sa ginikanan. Mag-antos ka, pero ighuman imong tahod sa imong ginikanan, unsa may sunod? Panggaon sa kas imong ginikanan. Makapangayo sad ka bisag unsa, iya sad nang ihatag nimo. Di ba? Di lipay na ka. Sige, supaka imong mamagpapa. Ayaw gyud kuan, duwa gyud mayo. Ingnon kang undang kay panglimpyo, duwa lang gyud. Di ba sunod ana? Piti gyud ka. Nalipay kang gaduwa, pero maghila ka ikasunod mga oras. Unsa pagilain atong antosonon? Antosa ang paglikay sa sala. Kanang pagpangaway na imangaway nimo. Unsa may buhaton? Matod pa ni Kristo, higugmaa imong kaaway. Di ra jud ka mangaway, bulihon ka, gugmar gyapon kaniya. Maghilak gyud ka, maghilak. Pero ang sunod ana, lipayon kas Ginoo kay mahimo man kang buutan, mulampos ka sa imong mga buluhaton. Pero mangaway ka, way siguro, makulatahan ka, lagom imong naong, mabalian pa ka, adin na hinon ka kapadayon sa imong tumong. Ang uban pagani karon mga dagko, mag-away, magpinusilay, maigong patay. Awa na. Human, away man. Lain pag yung sala, kanang kalaway, kanang pornography, naana na sa internet. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud mo tan-aw og porn, galikay gyud ana, ta sa kamot. Ay pamakak ha. Hibaw ra ba si Lord? Jotay ra kayo ang naglikay. Din alang ko mo paisa o kinsay mo kawat-kawat gyud tan-aw ana. Unya,
Unsa may mahitabo kung dili ka moantos og likay anang mga porn, manganak yun ang babae nga way kasal. Makapaanak yun ang lalaki nga way kasal. Luoy kay mga bata, labi na yun inigkamabdos, biyaan dayos laki, mataw intawon ang bata nga way papa. Nya ang mama sad, musibat sad, ibilin sad ngadtos lula, na mataw yun, magtubo yung bata, nga wa siya kaila kinsa gitinuod niyang papa ug mama. Luoy kayo, mura intawog iro nga way tag-iya. Bunga na sa pagsupak-supak sa sugo nga ayaw mo paghimog mga malawaing buhat. Muna likay gina ninyo, gilingay mong tupad, ingna, di kita mananaog porn, ha? Ingna ba? Di ta mananaog porn. Ana, Ana, lain pagyod nga angay antuson nga mahimong kalipay kana gyong pagsigig rosaryo matag adlaw. Ang tao nga magrosaryo kada adlaw, nya mosimba kada Domingo, nya mangumpisal labing minos kaduhas o sa katuig, kanang tawhana, kanang bataa, nindot kay nagkaugmaon. Kay kada nimo rosaryo, mukuyog nimo Mama Mary, mukuyog nimo si Jesus, ang God the Father ug ang Holy Spirit, mukuyog pagid nimo ang tanang mga santos. Ang yawa mudagan, mupalayo nimo. Kinsa ninyo dinhi nga mukumit, musaad, sugod karon, magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Uy, taas ba? Wa mo kasabot. Usbon ako, kinsa dinhi ang musaad? Musaad ba? Kamong dili ka mao magtuon. Kinsa dinhi ang musaad? Magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Kamong wa mo isa na miligro mo siyawa, wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang musaad nga musimba na gyud kada Domingo. Daghan-daghan na. Kinsa dinhi ang musaad nga di na gyud magtubag-tubag sa parents. Wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang gustong muadtog langit. Okay. Ang dili magrosaryo kada adlaw, ang dili musimba matag Domingo, ang dili sa tungo sa? Ang dili mutahod sa ginikanan, dili pagyud mangumpisal kaduhas o sa katuig, na miligros impierno. Gusto mangkatang malangit, hala, adtusa ang pagampo kay ang langit kalipayng way katapusan. Muna si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, gikulata siya, gipriso siya, wa gyud moatras, sige lang gyud sangyaw, sige tuman, og ang resulta nahimo gyud siyang santo, tuanas langit. Gilas na lang lingi sa imong tupad be, ang di mo lingi maimpierno. Ingna imong tupad, I love you very much. Nagiing na ba? Ang imong tupad ba, ingna I love you very much. Na nganong very good. Nganong I love you man, kay gisugo tas Ginoo maghigugmaay. Unsa may sugo sa away, sa kaning yawa, away. Muna kanang yawa, imo nang balihon. Ang yawa ba nga pulong, baliha. Wala. Yawa, away. Ang Ginoo paghigugmaay, ang yawa away-away. Kanus aman mag-away ang manag-uyab,
Kung magsigi na silang hinikapay, kay ag manag-uyab o maghinikapay, sala man na, sunod ana, away na. Labi na gyud magtinukhangay. To ana, away gina resulta. Kanusa man mag-away ang mamagpapa. Basta magsigi nag sinuguay, magsigig sinuguay, aaway gina, kayang nahigugma, dili na manugo, magsigi ra ginag-atiman, magsigi nag-alagad. Pero moingon na gani ang asawa, lungag to. Away dayon na. Muna, iniguli ninyo sa inyo, ingna inyong parents, I love you ma, I love you pa. Nya may nga pako ng naong ni mong buhanga ka. Sige lagi mo kong hapakon, ako lang ang antoson, aron mahimo ng kalipay. Kaya naingon man si Jesus, ang inyong pagkaguol, ang inyong pagantos, akong himuong kalipay. Imo lagyapon silang alagaran. Mao na, malipay dayon ta. Sige, katong musunod ni Jesus o ni Mama Mary, manindog na ta.